abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mpemu. Ariko mweho bakundwa, mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cane, musengere muri mpemu yera, mwizigame mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zibashitsa ku bugingo budashira. Ababahaririza mubahanure. Yesu nashimwe. Nino jambo numvise mu mutima twosangira, ngomba kuvuga ku mbabazi z'Imana. Yesu nashimwe. Kera umuntu akoze icaha, Imana yagira kimuhana. Yesu nabamugisha. Ni Yuda yanditse kuno 21 niho mfise ahantu naho udafise mpemu yiramurondera. 21 avuga ngo mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo zibashitsa ku bugingo budashira. Yesu nashimwe. Imbabazi Imana itugirira zidushitsa ku bugingo budashira. Yesu nashimwe. Hahandi wacumura ukabona urabayeho, hari abacumuye batabayeho. Yesu nashimwe. Namwe ndiyumvira kuri Ananiya na Safira, bari abantu nkatwe. Yesu nashimwe. Ariko bahenda Imana. Yesu nashimwe. Bahenda Imana ubwo nyene baciye bapfa. We kubera utapfuye, imbabazi z'Imana. Yesu nashimwe. Ca gihe wasambana ugataha, hariho abatatashe, ariko wowe uriho, imbabazi z'Imana. Yesu nabahezagiye. Kubona mpagaze ngaha suko ndi umugorota asumba mwebwe mwese, n'imbabazi z'Imana. Uyu ndyaciye ngo mwizigamire. Yesu nabahumugisha. Nk'uru rukundo Yohana ariko arandika aravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ngo niwo rwayitumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Uru rukundo nibwo Imana iduhamagarira amasaha kwizigamiramo. Yesu nashimwe. Si Imana izoza ivuye mu ijuru ko muri twebwe harimo shwa. Yesu nabahumugisha. Imana yagiye kugukiza ababwiye ko ari wowe ugarinde ibyo yaguhaye. Yesu nabahumugisha. Abantu benshi igihe kimwe Dawidi yaracumuye, acumura ku Mana harura abantu. Imana imutuma kumuvugishwa n'Imana. Aca Dawidi avuga imubwira ibihano atoramo. Muga Dawidi kubera yarazi imbabazi z'Imana, yavuze ati jewe bisemo kugwa mu maboko yawe. Yarazi ko Imana ifite ikigongo. Yesu nashimwe. Kubona mpagaze ngaha naririmbye ijya ndirimbo ngo ibi nibyo nibuka, nawe wibuke. Yesu nashimwe. Je ni igitangaza ko ariko ndabwira ijambo ry'Imana. Ni igitangaza. Muri byaciye bamwe n'indirimbo yawe, niyo ndirimbo yawe. Umuntu adondaguye, hari abantu mengo watohinga, ibibazo twavutse twese, ariko si ibyo. Ni imbabazi z'Imana. Yesu nabahumugisha. Kandi kwa yavuga ngo ntibyavuye kuri twebwe, ni ingabire y'Imana. Abakozi b'Imana benshi babuze imirongo igihe bari kugira siyo twihaniye, igihe bari kuga siyo muzi twihaniye, ariko isaha y'Imana yarageze turagirirwa imbabazi. Ego Yesu nashimwe. None uyu yavuze ngo mwizigamire mu rukundo. Yesu nashimwe. Ngo twiteze imbabazi z'Umwami wacu Yesu Kristo, ndizo mbabazi zidushikana ku bugingo budashira. Yesu nabahumugisha. Nani ndabigiye kimwe Mose yasanze abantu bataye Imana ariko basengira igomana, ngo arafise ibisate ngo biki byagezwe, ngo ni Imana yari yabimubumbi, ngo ariko ibyagezwe ngo carabita, ngo acabita hasi kugishavu. Ariko Imana ikimubwira ati byaciye bimeneka, ikimubwira ati Mose genda ubaze ibindi. Yesu nashimwe.
imana ishimwe bityo nawe umuntu biba byatsi cyangwa acumura ku mana hariho imbabazi. yashimubwira ati Mose genda ubaze ibintu nanjye zoheza ubizanira byandikeko. ikimubwira ati kuko jewe ndi imana iharira ibyaha. Yesu nashimwe ngo iharira n'ibyaha bitanyo igaharira n'ibicumuro. avuga ngo mpora ndi mwizigirwa. Yesu nabahumugisha nizi imbabazi numvise nobabwira si imana yatugiriye. hari abantu babeshe batabayeho. Yesu nabahumugisha hari abantu basambanye uwo munsi batatashe. hari abantu bitodombye mwibuka abisirayeli baridodombye imana ibahonereza mu bwabo mugabo w'idodomba ukabaho. dushimire Yesu yatugiriye imbabazi. Yesu nabahumugisha. none rero ni rino jambo mwizigamire mwana rukundo imana yadukunda. nanjye ndabyiyumvira Yohana yavuze ngo umuvyete yanditse yavuze ngo nimuraba urukundo byatoba twese yadukunda. Yesu nabahumugisha ngo twitwa abana b'Imana ngo kandi niko turi. Yesu nabahumugisha ngo nicyo gituma ab'isi badatuzi. haleluya. ab'isi ntibatuzi bane tugenda mugana goma ndababwiye nawe twicaye ntidusa. ari ngambo yovuga ari umuntu natoshinguka n'abandi bogenda ariko kubwiza imbabazi z'Imana wogenda. Yesu nashimwe. none haracyariho ibyizigiro. imana iracyatanga imbabazi kubw'ano rukundo yaduhaye Yesu. Pawulo yandikira Timoteyo yamubwiye ngo kuko hari imana imwe n'umuhuza n'Imana n'abantu n'umwe. aravuga ngo ni nawe nyine n'umuntu. akavuga ngo ni Yesu. amen. Yesu nabahumugisha. none rero tugira dusenge umuntu wese yumve yohuzwa n'Imana abihujwe na Yesu. Yesu nabahumugisha. yavuze ngo abantu bazoshishikara ngo hazoboneka abantu bidodomba abantu bane kuri bw'Imana. avuga ngo babone abantu ubuntu gusa. uri umuntu ubuntu gusa nta kintu na kimwe utokora cy'abanyabyaha bakora. naho witadira bizogaragara hazosigaragaza umuntu ari mumvuye mu Imana. none rero dusenge kubwiza imbabazi z'Imana Imana yatugiriye. umuntu wese ari hano yumva ati jewe nagiriwe imbabazi utarazigirirwa nawe baraza guhamagara. dushimire Imana yaduhaye Yesu. cyane namwe ndabyumvira mu gatondo ni igitangaza kubona umuntu ashobora kuba mu isi yumva yitegenza hari abandi bagowe ni kubw'imbabazi z'Imana. nicyo gituma nabajya dukwiye kubasengera. uriko uramuraba ko kiriho imbabazi z'Imana ziracyariho kandi ngo nitebeke isezerano nk'uko benshi babyumviye. ariko ni ngombwa ko ari n'umwe yohona. abana bavuga ngo tubira gusa barigenewe ariko nabwo babwire yuko umuntu wese arondeye Imana arayibona. kuko yavuze ngo nkunda bankunda abandi bose budahumeka bazombona. mwami Yesu ndagushimiye uri urukundo badukunda. ndagushimiye wavuze ngo nitwahita kuvuga tuzovuga turabashumba y'umurakimana. turi hano Mana kubw'imbabazi zawe. turirimba kubw'imbabazi zawe. dusenga kubw'imbabazi zawe. hari abantu bidakunda ko basenga. hari abantu bidakunda ko baririmba. none turasenza Imana uze kwizigamira muri urukundo mu izina rya Yesu. ijambo ryawe tubwira ngo ntituhugume ngo mbwira ngo tubone uburyo bwo gusenga. turasenze Yesu. Pawulo yavuze ngo shobozwa byose n'ubumwe inkomezi. none urakoze ushishikare kuwumva n'abari inyuma yanjye ubahesagire n'imizira ryawe ryera Kristo umwami wacu. amen.